Anyalaki din! Sa dino ti papanam, Lando. Nakapulis ka mat. Pagsayaatan ti papanak, imeng bakit? Anya manen apagsayaatan nga ibagbagam dita, Lando. Nagadulaki din na damdamagam. Basta pagsayaatan ti papanak. Ay. Kalukwan sa manen ti papanama si Kalakay. Anyalaki din. Sumanao ka, imeng. Di naklatta ka di baybayan. Am-amukan, Lando. Awan pa'y nasayaat nga inaramid mo iti biyag mo. Innakaon. Disturbo ka iti pagnak. Ore din ako nilakaman iti karag na madamdama. Mga anak ko ni di papanak. Nagawahan tayo tag-party ti baboy, tani aldawan. Sumangputin, dagi tag-paskawn. Nakay babae, nakay ti makamu ka dagi ti Ricardo ah. Wan, da kaming ti makamu kadagi ti pang Ricardo. Di kay une agdandanag. Ay, madanagan ang arota ni aldawan. Sumangputin, dagi tag-paskawn. Lumabasak pa'y! Ni pare Lando dyan nagpukaw lumabas. Lumabasak ko na! Wan pare, lumabas ka lata. Agpadaya mo't ni Lando. Anya ngay ti aramiden na dita. Mapan siguro di karayan ah. Anya ngay kumati aramiden na ije karayan kan. Ha? Ne, nagsublimat. Ni, nagsublim ang agpaisaw. Lumabasak pa'y, pare Pedro! Ay, wan pare Lando, lumabas ka lata. Mapanak di talaod, pare! Wan pare, mapan ka lata jilao. Nagado at tao ti matindar iti birthday party. Kabagyan siguro amin dayta dyan nagpapaskan. Nalabit ah. Sa bagay, adumati na party ababoy. Kasano numatukul ti aklo ako na dapit raw. Di tay parikot daytan, gaputan na tangdanan tay lang mat ngagparty kan aglutaw. Sa bagay ah. Lumabasak pa'y! Na, itay pa'y alumanabas ni Parlando. Ay amo ko no nya ti gagaraon na dayta. Ha? O may lakit di makipangan. Isu nga agpapansin. Ay sinalbagan na Parlando ta nagpuskol, ti pa nagrurupa na. Saan mo't amabalin nga awisan ta ditoy, ta saan mo't ada tayo tinagpapaskan. Sa bali mo't a tao. Ha? Esos, napanan ije lamisan nga ayan dagiti makmakan. Sus, kababain, ta saan mo't nga imbita daw. Nagadun dagito'y amakmakan, Lando. Sa dino tinangalaam ka dagito'y amakmakan. Anyalaki din ni imeng. Di ka nagdamag. Tinapatag. Adaw, timakmakan, anayawid ko. Ay. Ingaraw mo manen ti jak kayat nga ugalim, Lando. Naggapo iti pasken dagito'y amakmakan na niya. Sa dino pa'y kumangay, bakit? Ada nagpas ka ni Jamyanan. Isaw, tinagkapuan na kita amakmakan. Kat, naimbitaran ka amapan makipangan? Ay saan? Ay salbag ka. Di ka la nagbainan anapan nakipangan. Nangyawid ka pa'y iti makmakan. Anyalaki din ni imeng. Saan mo't adakis tinaramid ko ah? Nagadupela sa dita. Mangan kakitain. Ramanam dagitain sangpet ko amakmakan. Oh, papanamlan daw, rabiin. Mapanak agpag na. Rabi mapan ka agpag na. Anya ti aramidam di tarwar. Agpag na nga rod, imeng. Ay maturog kan. Rabi una yan, Lando. Di kan rumrumwar. Jak nga rod agtuglap, imeng. Tinak man pilitan na maturog, tas anak mata makaturturog. Kasanon no nakasabat ka ititiprong di tadalan. Pag-aramidan na ka pa itidakas. Asino kumama ititiprong diti lugar tayaw? Awan titiprong diti lugar tayaw. Iso nga awan ti rumpeng nga pagdanagam. Natangken at talaga ti ulom, Lando. Rumwar ka pa ila arab-rabi ay. Wala, innakaon. Di kan sumanao dita, imeng. Di na kun orayan na sumangpay. Paturog kan tulatan. Taparipid raw. Kanda giti kakadwa na pumaparti ti adda iti dayta balay. Ay, siguradaw nga daman ni nagpaskain. Adu ka tinagsangpot a balikbayan ita diti lugar may. Idayjay. Idayjay manay na.
At da nagungik ababaw eh. Ay sigurado amang rugidan niyag partay. Sinalbagan na pare Pedraw. Di nagpaimot awisin niyo may tumulong agpartay. Bukbukudan damot latan. Nagalasin ti ugali day ta akong paray. Hindi siya maray. Duwan ababoy ti nagungay. Nalapit at duwamot ababoy ti mapartay. Baknang ti akin balay iti day ta. Siguradong adumot ti may sagana. Na. Maritmit ti kaldeng. Kaya't asawon day ta. At dapay kalding apartyunda. Nagganasay nga pa nagbiag no kasta. Ay. Nasken amaramanak dagiti maluto a karni ti baboy ken kaldeng. Ay, agtignay akaw na. Agin lalabas a kita yandang agparpartay. Ala, kartingan tayo tagparte kakabsat. Sumingisingan ti inay, nas ka na makaluto tayo ti makmakan. Lumabasak pa, pare Pedraw. Ni mo pare lando ti lumabas, kakadwa. Nagsapa mo ti na lumabas dahi ta. Lumabasak ko na, pare. Wayne, lumabas ka na taparay. Day dayan. Nagpalaudan nga imadayaw. Mas dawak man kang kuwana, ta nagsapa nga umarubayan. Ang mga no, anda papanan na. Ha? Apay manay. Nagsupli oh. Kitaang. Ala, ungag pweso, nagsuplay. Lumabas man nandito ayan tayo ngagparpartay. Lumabasak pa, pare Pedraw. Ay kay lumabas ka na tapari lang daw. Papanamaya. Agsubli ang kijibalay. At nalipatak, pare. Ay sige, agawid ka nga rudan. Nimot lando ti umay dito'y Pedro. Lumabas lang dahi ta. Adamot imot na apala. Ah, O adaytan. Asidagan dito'y ayan tayo. Pare Pedraw. Isubli ka untoy pala binulod ko kin ka. ni, apay nga sublim dito. Kat saan mo't adito iti balay may parilan daw. Adda ka nga min ditaw. Iso dito imutin ati pang isubyak pare. Sika talaga. Idisumlatan di taigay, tayawid ko inton madamdama. Ay, pare Pedraw. Nay, madamamit gayam ti panagluto yaw pare. Wayne, agpaskan di hawayano alakay. Kada kami may titinangdanan ng agpartikan aglutaw. Aya. Ne. Damat gayam na luto magmakan di talamisaanan pare. Pagarmusaran, dagiti nagluto day ta. Ay, mabisina kon. Diyak pa yung nagarmusar lanay. Mabalinti umay makipangan. Total, adumat tinalutaw. Ha? Isa na balay. Tumulong ang agluto no ko. Ala, mangalakan. Yung ka mangala iti pinggan mo ta, garmusar kan, landaw. Ay, agyaman na ka, pare Pedraw. Makmakan man ang tinsangput mo, Lando. Ay, katuan, iming bakit adaiga daw, pansit, adobo, kandado mabay. Asino, tinagpaskan? Jay ngay, lakay ahawayana o daya. Inimbitaranda ka? Ay, isahan, agin lalabasak laeng itayanda pare Pedro nga glutlutaw. Anya? Ay, kat inimbitarakon at ibagbagay, tapno makapanganak mo titikarnay. Ay salbag ka, Lando. Nagpuskol at talaga ti panagruprupam. Uray saan ka na imbitaran, mapan ka? Anya laki din, iming. Agsao manin. Mairan ranod ka matitar, aramidag. Lumabasak pa dito'y paraangam, tatador. Nay, si kabagayam lang daw. Lumabas ka lang ta. Nay, madama kamot kayam ngagmirmirienda, tata. Way, lando ba raw? Pagururayak kanilanay nga nakaw. Apay nila na tata. Ano nga min nang ibaw na kingkwa na? Napanggimatang iti pagrikadaw. Pagrikadaw, kunayaw, tata. Way, adwa rikado tigatangan nilanay. Kasangay ko nga may tintumbiga. So, parchin mi mat, di ka kay suna baboy ka.
Advance happy birthday, Tata Ador. Hey, agyaman na paraw. Ado laki dito may maki-birthday, Tata. May sa baboy ko naman. Ay, dagiti lang asidag, kakabagyan may tinimbitara. Basit mo la baboy, may sagana. Ah, At lalaki di pagsasangwan may nga kakabagyan, mapalinay, landaw. maday. Maday talaga. Makaungutak. Apa yan, Lando? Asino ti kapungtot mo? Di nakpay inimbitaran ni Tata Ador ngagpas ka ni tangal daw. Anya? Nagsarosarita kami pa idikalman. Dagiti lakano asidag akakabagyan natin biteran na. Matlagayam. Apay, kabagyan na kaaya ni Tata Ador, Lando. Saan? Oh, apay nga rin ngagsaksakit tinakam mo, asaan ana imbitaran? Kaya't ko kumama ti makipangan. Ay salbag ka, Lando. Day talatan ti amom nga aramidan. Ha? Amo kaun teramida, Kimeng. Anya mananday taan na panunot mo. Mapanak agin lalabas si paraangan da Tata Ador. Bareng ayabandak nga may makipangan. Makitkitam ka diti makitkita, lanay. Wan, nilando mo ti lumabas. Agsipot-sipot, tumalangkyaw. Adaytan, lumabasan. Lumabasak, Lanay. Pare Pedro. Kunakon kat, agin lalabas mananday ta. Lumabasak, kunak. Ay, lumabas ka lang, Lando. Ay, nakaw, Lanay. Lumabasak. Dayay, nagbuntog amag na. Pasaray ag sarimadeng. Nay, nagsublay. Nagsublingat pa iso. Adaytan, Lumabasak manay, Lanay. Pare Pedro. ay lumabas ka latta, Lando. Sinalbagay. Talaga adidag ayaban niyo o may mga na. Imbag pa ni Pare Pedro. Taka na yung imbita daw. Ay. Maday. Madia talaga. Saan anasayati kastoy? Nasakit tinakam ko. Rumbeng kumamot nga ayabanda. Ta umayat mat kumamakipangan. Ay, uwin. Uwin niya pa isaw. Ay, amukang. Ada na panunot ko nga ramiday. Tapno makaasidig ka kay balay dalanay. Agtignaya ka. Ni pare lang ti sumunga dito ibalayaw, lanay. Hun nga agpaisaw. Agin lalabas man nga taan. Ada mo imot na awasay. Ha? An-anon na kumadjawasay. Adaytan, nakaisom asumungan. Nanay, may kuman isubli to'y wasay yaw. Ha? Binulod ko dito'y awasay, di na palabas pa'y alawas kinitatang mo. Italaeng ka, nalagip kong isublay. Anya? Ni. Madamamot gaya mantikaan. Adumat gayam ti bisita yaw, Lanay. Ha? Wan, Lando. Idi sumlat tanday tawasay di taigid. Sige, Lanay. Ay, mapisina ka. Lanay, mabalin ka diti makipangan. Kwa? O sige, Lando. Ingka mangala iti pinggan mo. Tamangan kan. Agbain kamot iti aramidem, Lando. Napan ka manin nakipangan, asaan kamot ana imbitaran. Anya laki din, ni bakit? Di ka kitagyaban, tadamanin insangput ko makmakan. Yak ka ng dagita nga insangput mo. Amangan no agsakit pa'y ti tiyan ko, amangan kadagita. No di mo kayat akanin, siyak timangan. Sayang dagita makmakan. Sika ti pagsasaritaan dagiti ka aruba, Lando. Agin lalabas ka kano, iti ayan dagiti agparparte ken aglutluto iti pasken. Anya kumangay ti bibiyang dagiti karuba. Umapal dalang Agbain ka kumamert, Lando. Urayam nga imbitaran da ka dagiti ka aruba. Saan mo nga imbitaran ti bagbagem? Anya laki din ni Imeng. Sumardeng ka na sumanao.
Lumabasak pa'y, nananing. Nay, si kaamot gayam lando. Nay, madama mo tipaskan dito balayaw. Kasangay ko ngamin ita. Iswa nagsagana akmat para kadagiti anak ko kan apo ko. Aya, Papanam ngay barok. lumabasak lang, nananing. Ay, sinalbagay. Di nakmat awisin na makipangan. Isupay mo't nga ron tiginagarak di daw. Ay, imot abak-bakatan. Ada ka di ibagbagam lando. Ay, awan, nananing. Sige, inakaw. Ay, awanan ba inday ta bakit anay? Saan ang makarik na? Nagalas lang nga ro din abakay. Nagalas pa iti ugali na. Di ka magmag na dita lando. Naganak day aso may dita. Anya? Ay, sinalbag! Ay, nagdakto nga asaw! Ngiram na kaon! Ay! Kinagat na ko ti asawan na ikaw! Nagsakay! Ay! Dayta ti maganab mo nga agin lalabas. Dayta lamakmakan ti adda di ta panunot mo. Anya nga ita, kinagat na kan di nagdakkel nga aso ni Nana Aneng. Nagsakit ti kinagat ti asaw, bakay. Ay, pasol mo matlang ti amin lando. Agnakam kamot siguro itan. Daytay kumasaan kan ama kapag nakal tapno agsardeng kan ama pan makipangpangan asaan kamot anaimbitaran. Nagsakit na talaga. Ay, itarayin na ko ni ospital. Dayta ti maganab mo lando. Agnakam kaitan. Nagsakit na talaga. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Hey! Salbag ti amin na salbag! Salbag dumanan inton madamdama! Inton rapi! Sagpanag! Aging kaal daw sa grabe manayin! Salikide! Ay, apo nga. Nabarbartak ka man na niya. Anya kamot nga. Ha? Ay! Si kamagayam, Maria. Kitaam ka di dayta. Gapo iti kinabartak mo. Sa anak pa yun ang mailasing. Anya kamot nga. Makauma adi tikasta nga ugalim. Ano? Awan lang nga ro doon di maitultulong mo kanya kaya. Ay! Nagadumanan nga ibagbagam. Oh! Ay, nukas talata na kanayo nagsinatalaangan. Makauma ka nga. Anya? Nauma ako ni tikasta nga aramid mo ya. Napatpatag pa yun ti arak ng datao. Anya lakit din nga. Ay, awan mo, Turyong. Ipangpangrunam to mo nga may, hindi ta kinaartak mo. Ana? Anya ngay ita, pinanawan na kan ni Maria. Nagsingpot ni Maria ngam inabusom to mo, ti kinasingpot na. Ay, uy, ngarap na. Kasta una yung babawi, ngam talagang empay-paiso na, tipimanaw. Nagawit na ili da, nana. Yung tugo na liwliwa. Liwliwa nga ibagbagamat. Ay, talaga nga awan ti umuna babawe, Turyong. Maamiris mula ang ti kinapatag ti may sa abanag, wano may sa atao no awan ton a makitkitam. Adal day taken ka, sapay la kuma, tanoad dan tumadan, ti sumaro no a babae ti biyag mo, ay kat baliwam kumamatan, ti kinamanginom mo. Ay, una na. Magbalbaliw ako na talaga. Kalagagaya
kaya mapinanawan na ka ni Maria, pare. Ha? Asino mo, tichismosa na kay bagay iti day taking ka? Burloloy? Nay, saan ka na mas daw, pare? Amumot hindi tao dito lugar tayo. Naparpartak nga agwaras ti chismis, ngam ayuda. Ay, sa bagay mo di ah. Ngam pudno, pinanawan na kan. Si kaki di mo. Way, pinanawan na ka. Nya laki din. Ano nya? Naragsak kan. Tanasong bata kong ti saludsod mau. Agpiyasta kan. Awan na nga ron, pare. Sapay pa naglalamag ita. Kaasi ka mat, ngawan kakap-kap mo, toroyong. Saan apari ko dahita paray? Iti dahito akin na taer kaw. Parikot ko aya na kita. Pulos. Anya? Nagaduli tayo, diigin no talaga kayat ko paray. Oray po utam, into no may alawas, at da isang pagkaw ko naktumay. Dahita ka man, pare. Kas kalag suksukat iti kawas no agsukat kay ti babaya. Sana all nataer. Nyalagi. Saan mo't apan ng ilastaw ngam no bilang taaklunan na? Ada mabuko ko apalay? Yeah. Ha? Wain basyang. Puno ti bagbangak. Iso asapel ako mataklunan. Nakaw. Promise. Saan kanto pulos nga nagbabaway? No siyak ti ayatay mo kin ipatagmaw. Agbiag ka akas na prinsesa. Kung nagtumay. Sapay la kumatapod no amin ito ibagbagam, Toryong. Apay, anya ti panag ko ng kanya. Ulbaw. Sana ang ulbo niya. Malaksid iti kinataer ko. Sana ang ulbaw do. Puno namin ti bagbaga. Basyang. Kaya mo asawan, inyawin mo, ti bagbagam ang babae, pare. Ay, katuwi na. Apay, kapaw. Nyalaki din. Talagang impay-pay sumada. Ngam, nasingpot ka di mo lang kasi ti kinasingpot ni Maria iti. Amangan kit di mo, no, saan tumanan ang makaanos kang ka, pare. Si kaki di mo, pare. Kaslamla ko na, nakalalas ti ugalik mo ta. Saan mo dagas sa pare? Nakunak lang, Tani Maria ngamin iti. Kat inananusan na ti kinamamartak mo. Basta tinapatag itake, adan ni Masyang iti biyag ka, Sapay la ko nga ron. Tamaanusan na ti ugali kan aramid mo akaskin ni Maria, pare. Ay, di abiyag. Salbag. Hay, salbag manay. Unay kan? Nabita pa yung kastakit din tira aramidam? Idi kalman, napam ka iminom. Sa ita, nabarbartak ka manen? Ha? Naglamok lang arudan ti panawon. Imbes nga adda ka dito balay akakinapkap ko. Ngam saan mataray tamot arak ti mapan mo sangwan. Ay, salbag kiti! Nagado ka nga mo. Igidgidan mo ti panagin inom mo iti nalamis a panawon. Papananangay no san alumsak. Hoy! Lalaki, hindi nga ibagbagam lumlumsa nga. Apay, kamoy. Pudno, matsanay ah! Naglamin lang arudan, uminom ka pa'y. Nagbatit lang arudan, sakat lumsak. Ay, anya lakit din. Kisulnutin, Yaman Sulnodan niya? Ay, nukas nalatan na ka na yun. Jaklam, Montoryong! Nay, sumipngatan ngam umay ka dito'y balay may ngagkat katawa. Oh my God, pa ipapas ti pa nagkatawak na ana. Ha? Nagkarumot ti ka barbaro a girlfriend ni Toryong. Hay, no kasano ti kinasingsing pati din ni Maria. Isumot ti kinang iyong ngiwat ti wanan bay na babae. Aniya? Nakapigpig sa tingiwat na. Nagpasit ka no, ti mabagbagi ni Toryong. Sakit, uminom pa ita arak.
Igid-gidan na itinalami sa panawan. Papanan na ngay ka no saan alumsat. Ay, chismosaw. Nakangagamot itinay ta. Ay na, amuyo matan. Kasla adigi lang tinagbadan ti balay mi katakwada. Nangag ko pag sarasaritaan data na barbartek ngamin manin ni Toryong. Ay, una yung talumsak. Nalabas. Wan, lumsa ka talaga. Pudno man ngamin nana. Naglamis ti panawan. Sakit arak pa lang ti kanayon na inuman. Lumsa ka talaga. Ay, uray po utam nana. Saan ngagbayag? Panawan damanan ni Toryong. Salbag! Ay! No kastamlat na nakanayon. Nasaysaya at panawan kan, Toryong. Anya? Ay, unay kan pa siya. Saan ko mamakas tama? Awan lang nga ro ti maitultulong mo kanyak. Di ka pa'y maitad ti pagragsakak. Ay, salbag ka. Unay mo araw na mo kami mo dahi tuwin. Ayak! Dahil tala inom mo ti amom nga aramidan. Tunggal sumangpat ka. Limsak! Panawan kan kunak tumag. Nagrabaw mo tin, dahi taarason mo ba siya? Dahi talaka mo limsa mo ti bagbagan nga laki ini. Namabartak ka, kunamlan asino ka agpuk-kapukaw di tayo igid. Ngam enton makaawid ka, limsak mat, ay salit! Ay, pangasim mo ba siya? Saan na kumama panawan? Kasano ako ngayon bilang lang? Ay, makamu ka! Iso siguro pinanawan na ka ti girlfriend mo, edi. Gapo iti kasta nga aramid mo. Ay. Nagbatit lang nga rodan, inom ka pa'y lang nga inom. Ha! Panawan ka kunak tomat! Ne, itaman pa saan ka amatagtagari, pare Toryong? Nako, nagunag pa iti sinnaay mo, pare. Kasalada na unag pang panunutam, ah. Pare ko kuman ni Basyang pare. Ha? Tapin ni Basyang, pare. Pinanawan na ka man, ay. Saan pa'y magkidi, ah? Ang kanayo nga nga iso ti bagbagana. Ay, pare, amangan mo't nga men, upod no tinadamak ko. Ha? Naglamin lang aro dun ti panawen. Arak pa'y lang ti kanayon mo sangsangwen. Papanan lang ay ngagpaiso no saan alumsag. Anya? Nakadamaga mo itinayta mo pare lando. May lumlum sa nga. Siyak pa'y, mangag ko amin ti saan amang mangag pare. What? Nagbatit lang aro dahin. Sa lumsag pa'y lang. Papanan na ngay at talaga. Ay, panawan na ka nga talaga. Pare ko kung araw pare. Kasano ako ngayon panawan naman na kasi tinaramin ni Maria. Unay, ngagpaiso ti biyag ko naya. No ni Maria kat pinanawan na ka, gapu iti kinamamartik mo. Ni Basyang mat ita. Panawan na ka, gapu lang iti rason alimsak takiret. Anya laki din pare Toryong ngayon. Nakababae, napaka-istoryaan ti lalaki. Ngagpaiso. Pangaasim, Basyang. Idisam na kita pag ngayon mo, pangaasim. Saan na kumama panawan mo? Ano niya mo dati mo? Awan, di makaanusgan ka kunak tumat. Ay, kwa. Ikaring, nagbalbalaw akong Basyang. Basta saan naklaan nga panawan. Ay, saan? Diyak lapat yan dahi ta, karing-kari. Nawayakan, nguminoming ka na kay kahit mo. Ha? Di pa lang agnanayon alumsak ti salit. Anya? Ay, talaga ka di nga iso lang ti pare ko muna italimsan. Kadwan! Oh. Imbes nga agsapol ka iti solusyon tapno saan alumsak, ngam saan mo takarkarwam laang. Gapo iti kay inom mo iti arak, igidan mo ita pa naglalamin, awan lang arod na baten. Aha! Awan ti babaya makaanus kan ka kunak tumat. Day tala inom mo ti pangpangrunam. Ay, anya laki ding. Awan mo, Toryong. Awan mo na talaga. Hoy! Ay! Chokoy! Saan ka mama? Kung manatawa nito. Nagalas ka baklaw. Awanan. Pinanawan na ka ni Basyang gapiti parikot na kin ka. Anya? Ngampot numat nga minti ka
kanayon na nga ibagbagakan ka. Akanayon kumatamang mangag. Tanagpigsakit nga rod tangiwa na. Naglamis lang nga rodon ti panawan. Sakit igiddan mo pa ti kanayon nga uminom. Papanan na nga, no saan alumsag. Ay, sumardeng ka ta napudot ti ulok itang. Oho! Napudot dami na babae ngayon awid mo. Kat pagpapanawan da kan. Gapula ang ditakirot alumlumsag. Anya laki din. Nita, ituloy na jo. Nay. Makapalag! Naimbang pa'y kanyang. Taurag ag-ice aming aglawlaw. Ura ibagada abakla kasan alumsag. In fairness. Kaya't wasawan, awan manan ni Basyang nagtalaw manan. Katuan, nagtalawan. Tasigun iti nangag ko saritaan day di na minsan narabi. Kanayon ka no lumsag ti karet ni Toryong. Gabi ti kanayon na pa naging inom. Ay! Anya? Ay uray day tan arason. Ay, oras siya mat anana. No kasya mat lang nga nagbatit lang arudan. Sakit ka namin pa lang nga uminom. Ay, talawa ka talaga. Ay, sika talaga. Maka naanos mo, titigas siya tao man. Naglamin ti panahon nita. Imbes ko maakadwan na ni Basyang ijibalay da no kasya nga wan trabaho na. Saan man? Taarat isang sangun na tawa ng bain. Anya ngay nga road, pag nakman na Anya nga ita, tinalawan da lang aro ti salit at Toryong. Ni Maria Idey, saan akas na tirason na no apay at tinalawan na ni Toryong. Parikot na laang ti kanayon na apa naging inom. Angam ni Basyang, ti parikot na ti karat na alimsak. Ay anya lakit din, nagrabaw. Ay napaw, kunaklaki din o sino ti kasla nakakaasi ang masabat ko, si kamagayam Toryong. Nana? Kasla nakadagdag san ti parikot mo, iti kastalangam. Kailiw ko nga minan. Di ba siya? Nana? Ha, apay talaga ka di asaan nga agsublay. Awang nga rin, nana. Saan nga agsubli day jay? Talaga pinanawan na ka. Ay, basol mon sa mga me, no apay pinanawan na ka ni Basyang. Unay ka na ya, Toryong. Ay, makapasin na ay nga rin, nana. Parikot nan sa kanong aminti kwa. Kanayon alumsag. Ni nana mo. Pudno mat, dayta ka no ti parikot na kan ka. Ay, apo aya, no ni Maria Ide, anak kasingsing pat, pinanawan na ka, gapulang iti kinamamartek mo. Ngamita, pinanawan na ka ni Basyang, gapulang iti kanayon alumsak. Ay, anya laki din. Chismusa talaga na dyan bakla dyan. Wan, isaw tinanging baga kanyak, ngam aminam manwan no saan. Dayta ti pudno. Di kanto mga minbaliwan na ita kinausam mo iti arak. Anya nga ita, pinanawan na ka lang around. Awan mon pare. Kasla binagkat mo ti lobong, iti kasta lang ti rupam. May isa ka mo, pare. Imbis nga i-comfort na ka, kumpare. Basta pa lang, di magbagamay. Comfort nga ibagbagam mo nita. Ni. Kat basol mo matinamin. No apay, apampanawan da kadagiti babae ngayon awid mo. Unay? Pare, dahito lang ti may bakakan ka. No amom nga min abatit, saan mo nga igiddan ti kanay na panagin inom itaarak? Sakit naglamin ti panawin ita. Papanan lang ay, no saan alumsak dayta. Sana ya? Ay, si kaki di mo paray. Makapasair mo tin itirik na dayta nga ibagbagamay. Oh. Ay na pare, ibagbak lang ti pudno. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel.
Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Manong, kaya't kung ipakulot dahi tibok ko ita Christmas. Ha? Naumag kami na ni tibok ko aribanded ka. Kasi ka man, kulot man unat tibok mo, napintas kalat Dahi ta ka man na ako na akon, Manong. Napintas nga ibagbagam. Nakaangrag lang aro din dahi tibok ko. Napintas ka ko ng langarudan. Alaki din, amo ka naawat mo di 13 month pay, Manong. Ika naman mo di pagpakulot ko iti buong. Anya, Alamit din, Manong. mano aya? Oray, 3,000 laang mit Maminsan laang iti makatawin mo. Ala, ikan ka. Kano ka mapanidya salon aya? Ay, kano'y kanak ita, akit mapanakon. Excited ako na makakita iti lang akakulot ti buhok ko. Kahit mo asawan, mapangka ni ili ita, beshi. When ko mabeshi, nakadigo sa ngaro din, oh. Sana all beshi, ipakirl na tibuok na. Ay. Siyak nga tamot aya. Kaanok nga tamot ama ipariban tibuok ko. Si Kaki Dimot, maipakar ko laang ti buhok ko, tada 13 month pay ni Manong ko. No, awan akit, awan Ay, sana ula talaga. Yun nga, mamati pagpariban ko. Barang maipaunat ko mati nang rag-abok ko. Ay, katwa na beshi. Ay, katalang arot amare. Tapno saan ka mamaliman? Ay, nawan, inakon. Agkita kiti tricycle na pagluganak. Inak man nagkita iti affordable amang kulot iti buhok ko. Kasla ni Linda mo tinakita ka kasarsaritam itay mare. Ha? Aywan mare. Mapan ka no yiili. Kunan na siguro no agpaili akmat. Taggidan kami kuma. Ngam sanak mat amapan. Tawan mat timapan ko gatangan. Anya ngay kano ti mapanaramidan ije ili mare? Ay kat mapan agpa-beauty Amo mo tin Linda kat ay aywana na talaga ti buok na. Hasit na dayjay ka. Anya? Kayat mo asawan? Mapan na ipariban ti buok na? San nang ipariband mare? Ipa-curl na kano. Ha? Apay maibagay nga takan ko na ti curly hair? May bagay si Kaki Dimat. Adda ka nung amin ti 13-month pay ni Manong na. Di mawat. Kat iso ti pagpakulot na. Sigurado da ita. Kalpasan ti panagpakulot na, kundi pag napagnamanan iji arubayan da. Irampa-rampa namanan ti kakulkulot abuok na. Si Kaki Dimat kumare. Iparibal mo man amin day takbuok mo Maalala ang nilakay ko ti 13-month pay na. Dumawat akmat iti pagpariban ko. Anya? Apay nilinda lang aya ti makabal nga agpapintas ita? Oho! Naimbag man ta na panunot mo, adito'y parlor ko ti Mayam Linda. Ay, nawin, ante. Naimbag nga rin sa anak na panigi parlor ni Maita. Ayun, tadi talaang matbangir ti ayan na. Oh, kat, anya ti ikastata di tabuok mo. Ipakulot ko kumaante. Apa, itapay lang, ma-imagine ko ti langam numakulot ti buok mo. May bagay ka di matlaan kanya, ante. Ay, katuan ang mga numanayunan to, ba't ti agaram kan ka? Ni ante mo. Pudno ti bagbagak, mala, aginanakabiit. Isaganak dagiti agas nga usaron ta iti buok mo. Agkape kalat tatadamot ti kape. Sige, ante. Agyaman ako unay. Lakay, kaanom ang maala ti 13-month fame? Ikanak to man iti pagpariban ko. Nilinda nga men, inikan ni Manong na iti pagpakulot na. Sigurado, kundi ramparampan to man ti awanan bain abakla. Sigurado na ita.
Among betul na kaya nga agasawa ka pasika da. Piling da mo yun. Feeling nanto manan, kat isula ang tinapintas dito lugar tayo, gapo iti pa nagpakulot na. Mala, di ka madanagan pa kay. Tapaman na maalak ti tarin man pay. Ikang kay ti pagpariban mau. Agyaman akunay, lakay. Apo, nagpintas mo tanda tabok mo ading ko. Siyempre, amanong. Kasla ka mo tan daldali iti langam. Ay namano, makigtot kan ano nakang ang raga akasla bakit tilanga. Ay, saan mo ay tulok ah? Kat asino ay tinagpakulutam iti buhok mo ading ko? Ijay parlor na anti muna, manong. Kasta ka rin. Manungay ti singir na. Ay na, 4-5 kumaang, ang kapot a presyong kakilala. Ay kaya natawara mo, nagbalin at 3-5, manong. Na. Nagmayatan. Saan nga tang agsubli at ako si tisigot abok mo? Ay na, saan manong? Tawin ti palabsam, santog baliw. Nangina na kiti agas, nga inusar na itibuk ko anya. Alang aron, agyaman ka kanyak. Tano saan agapo iti 13 month peg? Saan ka nakapakulot iti buhok mo? Manong? Ay na, nakapimpintas mo tanda ta impakal mo abok mo, Beshi. Ay na, thank you, Beshi. Kulot man wanon na tibok mo, kat may bagay latakan ka. Ngam sa bagay, kaslasaan mo tamanay na yun ang titawan mo, Beshi. Si Kaki Dimot, Beshi. Anyat sikreto maya. Tapay akasla baby face ka matakalayon. Ay na, may salang di sikreto, Beshi, anya. Kaya't mo amamuan. Ibagaman nga rin kanyak, Beshi. Barang naramida ka tumalabmat kanyak. Anya, sika talaga. Simple lang, Beshi. Saan ko apang panunutin na iti problema? Kahit kang runaan na, saan ko apakibibiyangan ti parikot ti maysa a tao? Ha? Katuan, kasta lang, Beshi. As simple as that. Numero 1 talaga. Saan na makibiyang iti biyag ti aking biyag? Takasta ter aramidam. Ma-stress ka laang. Maging kulupot ang skin mo at magmukha kang matanda. Anya? Yes! Mare, adaman sa lutsudak ka. Anya day tamare? Nadamag mo ka din ni Linda no asino tinagpakulutan na iti buhok na? Ejay ka no parlor nga anti mo na ili. Ah, ijay gayam. Apay, mapan kakatimat agpakulot. Sana kagpakulot, Mare. Ipariban ko dahi ti buhok ko. Wow! Sana all ko nagmanlata. Apa ti panag ko na ni Linda? Iso lang ti ada kabaulan nang agpapintas. Oho! Ha? No, ada 13-month pay ni Manong na. Adamot ati 13-month pay ni lakay ko. Ada intan ni Anton na magpariban ko niya. Nasayat ka din o kasta. Ket, kaano ka nga rod amapan? Inton bigat mo't laang, Mare. Masigurado ka na pimpintas to tilangak kan ti buhok ko kalpasan ti panagpariban ko. What? Iso nga iba gamit ti Dayja Alinda, kabahan na. Anya lakit din. Anya? Kasta timbaga ni Puring, Beshi? Wan, Beshi. Kabahan ka na daw. Puuna yan. Anya laki din. Sa anak mo ta makikumkompetensya king kwana. Tapno ibaga na ti kasta. Wan nga rod, Beshi. Jak manamukan ko na. Kahit napangaro din ni parlor ni Antimona. Napansiguron Tana ko na namat itikalman nga itati papan na. Nasiyaat ka di. Tapno pumintas mo tilanganan no agpariba. Dalabat yan. Ha? Apay nagpariban ayakit pumintas. Buklang mati pumintas. Imposible mat ano karaman ti rupa na. Korak! Ay, sika talaga, Beshi. Pudno ti bagbak, Beshi. Sa nakaraman ti rupa na. Puutam da ita.
Naimbag man ta dito parlor ko ti imayam pureng. Wan amat, si kamot ang timona. Barang ikanak mat iti discount, akas kinilinda iti may nagpakulot iti buok na. Apay, ipakulot mo mat iti buok mo. Saan ante? Ang raglang araw ng tibok ko, alang almat nga ipakulot ko pailaang. Ipariban ko. Ay katuon nasaya at mata na panunot mo na ita. Kulayan tan tapno ad-adapay pumintas. Mabit lang, auntie. Ang mga saan ko nga afford no ribbon plus hair color. Ha? Apay mano, ti budget mo ay 3,500 lang, auntie. Mala, mabalinday tan pureng. No ribbon kan hair color, 5,000 kuma. Ngam presyong kakilala, ay kat umdas day tan na para kaniyak. Ay na, agyaman na ka talaga ang timona. Ang alanga rod, rugyan yung tibok ko. Excited na ka makakita, iti lang ang karibandet tibok ko. Anya mo tan? Awan mo nagbaliwan ti ropak? Salbak? Nay! Apay nga, kasta mo tilangan pa kay. Ngunit mo natangay. Ha? Kaslawang mo, tinagbaliwan na tiyo. Nagparibang ka kaniwan no saan? Lakay mo! Makikita mo't anaon na tibok ko! Kanakulayan pa yan iti light brown! Oo na yan. Asino yatin ang riban iti buo mo? Nyan ti mo na nga rod! Anya! Iji parlor na tinapanak! Ay na, ibagbaga akong ti punaw. Awan nagbaliwan ti rupang pureng. Isulat tama nga isaw. Anya laki dik, imalas topay. Anya? Siguro, sa ngayon narami daw, sunadya mo na ti trabaho na tiyo. Kasla paraw pa umay. Unay mo tilamayan na dita po mo umay. Isugarod mo't lang ti pampanunotag lakay. Alabayang, tamakang kanya da dya bakay. Talaga kwarta lang ti kaya na diyo. Di na pa'y simpa mo ti trabaho naman. Sayang lang timbahan mo kayong kuwana. Kasama nagbalo ti rupam. Salbag kiday. Oh, si kamot gaya man taon. Nagsapa ka man ngay may dito parlor ko. Agpapukis ka kaday. Agpapukis na. Amaw, sige pa ka muna. Awan serbi ti trabaho mo. Talaga kwarta lang ti kaya maw. Ha? Eh kwa, mabit lang ang taon. Ada ka di parikot mo. Ay kaya kaya! Tapnan mo man niya. Timbayan ni Puringking ka nagpariban na kayo nagkapukan niya 13 mampay ko. Uli mo lang. Gumawa mo serbi. Di mo nagbalo ti ropa na. Anya? Anya ka nga niya. O managbaliwan ti ropa na wala lang arulan. Isulat na mga isaw. Kasla sana nariban ti buhok na iti na maiyam. Mabit lang. Tapno ang mamatan niya. Inaramid ko ti amin para itibok ni Pureng. Oh, discounted pa. Kaputagam amo tayo kang araw. Law-lawagak lang Saan mat nga men, nakayat asawan. Ano yung parimban mo ti buok, ti asawam. Kat pumintas karaman ti ropa na. Anya? Buklaang ti pumintas Anton. Saan ko apakabasulan no kalpasan ti panagpariband na kat aglulumbalat ta nagiti kamuro kas kadaan niya itirupa na. Aya? Kung naklaki din na naramid ko amin akabalak para itibok na. Ibagam kini Pureng. Yaramid na itiwagas tapno maikat nagiti kamuro na. Tapno saan na kapagpabasulan. Nagpariband kat buklang ti pumintas. Saan nakaraman ti rupa kanugalay. Mawa naman tam! Yan laki din! Funny! Ew! Nakababaing! Ha? Anya man ang busy. Di dyan man nga Anton, agasa man, napan yung parlor na Antimona. Pinagsasawan na. Anya? Kunana ka no, ngawan sir-serbi, ti pa nagpariban ni Puring, kan kuana. Tawan ka no, at nagbaliwan ti rupa na. Anya laki din. What? Kaano? Hindi kalman. Ay po na yan Anton. Konsentidor mo yung asawa. Diyos mío, Marimar. Makakatawa
Awak laeng. Tati panag ko na siguro na Anton. Kat no agpariban ni bakat na, pumintas karaman ti rupa na. Agraraman mo ang anto. Pumintas at ibuok na. Ngam ti kamuro kas kadakders iti rupa, kat agtalay na idlata. Ay, naturirit latta, magna. Nakababay ng laki, di na tayo naramid na. Nakababay na talaga, Beshi. Pirme, Beshi. Ay, saan nakalis-alis yan si Kapureng? Ha? Apay, asaan mo nga imbagay di may ka di parlor, apati kumaday tarupam kat prinantsak kan kinulaya kon. Anya? Nagalas at talaga ti ugali yung agasawa. Agas man ti naramid day jay nganton, may di parlor ko kasi tinapan na imbaga? Kuha, nana. Ti panagpariban, buk lang ti pumintas. Nagita kamurom kat agtali na aglat ta. Agusar kamot nga minay, ti mabalin a pangikat mo. San atila pagpabasulan niyaw? Kwa, pasensya ka kuman, Auntie Mona. Ay, pasensya. Nagpada kayo iti ugali ti asawam. Di kay amo ti agbaen. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Nagsweldo ka kaday ni Jaydan March, anak ka. Ha? Ay, tatang. Naala ko na ati swildok, di pala ang rabi eh. Ay, kwa. Ada ko makayat ko agatangain. Pakasidsidak unay, anak ka. Anya day tatatang? Idi pa'y ngamin na minsan na makasidsidak iti karni ti baboy. Anya? Wan. Isu apa nga asim man, day kanak iti igatang ko iti karni ti baboy, anak ka. Isu ko mati pangaldawan ta. Day talagayam tatang. Kunak lakit dinoan yan. Ala, mabiit laang tatang. Ala ak tiwalit ko, iti salad ko. Ay, agyaman ak Maria, anak ko ah. Ikanak man iti kagudwa kilo akar ni ti baboy, Maray. Ay katwan apay ngay akagudwat kilo laang. Dua kami laeng kini Maria nga agsida. No may sa kilo nga main, amangan no saan may ama ibos, kat sayang tulaang. Sa bagay mo't kit di Mantoy ti bayad ka, Maray. Nay, nagdakkel mo't day ta kwartam paray. Bigbigat ngam sa nga ribo ti kwartam. Kwarta ti anak ko day ta, Maray. Makasidsida ngamin iti karnay. Iso adi mawat akong kingkwana iti igatang kaw. Amok nga may nakasuswildo na ijay anya laki din. Kasta ka day. Ay na, nagswerte ka talaga. Taada anak mo a dramatista. Ha? Iso abilibak iti kinatalintado ti anak mo paray. Malaksid a writer, dramatista pay. Manmanaw tinapagasatan anaikan iti kasta atalen. Apo, anya laki din. Kaslasaan ang mabambandog ng agsasaw. Sao dala asaw. Ne, kasino man ang di bagbagam ayapan niyang? Asino pa'y kuma? No saan na jay dramatista kuno iti Danmarks. Ha? Ni Maria tikayat mo sawan? Kit isulaang matyagin lalaing a dramatista ken writer kuno iti Danmarks a drama. Agin lalaing ti awanan bain. Ha? Dayjay, anya laki din? Ay, anya?
Makitkitak ngamin dagiti ipopost na a videos iti drama da iti Facebook. Agsasaw da nga agmalmalam. No maminsan sapay katrabi iti panag-record da. Isu nagpatpatnag da. Anya ko matiparikot mo ngay iti dayta. Na, nagalas nga ro dakit kitaan. Kan maysa, kas itinakunak. Kas lasaan da mga agsasao. Sao da asao. Ay, una yan. Ne, Kaslawan sa bali ang mabalinda at trabahuan. anya? Nagpig sa titudo, paawid ka pailaan, panyang. Ah? Ayun na. Naggapuak ejayan damari Wilma. Nagmalmalem kayo manen ang nag-iistoryaan niya. Ay katwen anya pa'y ngay nana. Awam mati maarami di jabalay may. Iso na panak manan nakikaruba Ay, na yan. Naimbag kayo pa, saan kayo ang mabambanog ng agsasaw. Anya? Katwan mo, agasam man, mapan ka itibig bigat. Rabi no agawid ka. Anya laki din. Ay kasta talaga. Anana? Mala. Agawid ako. Tama nga no agurura yan ti asawa. Oo na yan. Nagawid ka pala ang panyang. Di ka pala inalamin na kawas mo ta ijay kan anagyan. Anya? Una yan. Nabambanuga ka naggapo ijay talon. Ngam sumang patak. Siyak pala ang tagluto iti makan. Ay, kwa. Ngam sika. Hadda ka lang ijay balay da Wilma a makisisismis agmalmalam. Ay nangala ka kuman iti pagsukatam. Tapno agmalmalam. Agpatpat nagkayo nga agchischismis. Anya kalaki din lando. Kasangsangpet ko pa'y langam, kastakit din, tipaspasungad mo. Na, kahit, anya nga ruti kayat mo? Agpalakpakak nga awan pa'y naluto amakan, mabisinda taon. Alahos ton! Nagkadua sa agluto ako. Ay, sanan? Saan ka nga agluto? Sana bali tanabsog kan samutan iti ado nga istoryayo. Salpagkit di. Uray saan kan nga agluto, uray awanan ti mangbangan. Pagiso nga ro dalim mamas na kajayan da Auntie Wilma di kalman, sika ti pagchichismisan da. Anya? Saan ka kano ang mabambandong nagsasao, nagdram-drama kayo? Ha? Apay ko mga ibagada ti kasta. Dahil man na panyang, tinakaibagay ti dayta. Oo na yan. Anya nga taaya ti issue iti panagdram-dramak. Saan kumat nga anuan da japan niyang? Kan maysa, natural asuman na o kami no agdrama kami. Alangan nga rod, asin nenyas ti panagdrama mi akasla umal. Anya lakit din. Amumatin Maria, kaslasan ka anaruwam iti ugali da dya babae. Sa bagay mo't kit di Tila is-isyoin na da dya babae. Ang pangasim ha, tasan ka kung mga agpapa-apekto, itanyaman ng ibagbagana. Amum na dya kat naglulaing amang dadaal. Yo, my friend. Iti kastoy a kinabatit ko saan nakabasta-basta ngagpapa-apekto iti chismisan niya. Maumadan tulat ta ka di. Noan niya launa iti issue na iti panagdram-drama kaya. Salbag. Anya nga tayo hati parikot na dahi apanyang kanyak tatang. Apay ni panya nga nakaw. Siyak madgayam ti kanayon na amapan ichis-chismis di anda Auntie Wilma. Anya? Wan tatang, apag iso alimabas ni baklay di anda Auntie Wilma, nagan ko kano tinangag na apag chichismisan da. Ni panyang kano ti adu ti sa una kat. Ay, una yun na panya. Taulti mo pa nagdrama mo, iswan na. Wan nga ron, sa anak kano ang mabampan nung agsasaon magdram-drama kami. Ay, una yan. Anya? Ano sak ati sumanaon no agdram-drama kami tamabaybayadan mo ti panagsasaomi. Isu ti paggapgapon ti sweldok. Isu ti pagtataudan ti maisasaang. Malabay am kalilatan anak ka.
Saan mo ngay kaskaso na di apanyang? Nuti ko nana, kat sa anak ang mabamban nung agsasaw iti drama. Ayos laang tamabaybayadan. Ngam ni panyang ngay kuma, saan ang mabamban nung ang mapanagchischismis ni Takaroba? Awan pa isweldo na. Ay, wine. Husto ka iti dahi nga imbaga manakaw. Ti panagsasaom iti drama kat addabayad na. Ngam ni panyang kat awan. Mabalin pa'y apakaikulungan na. Nasaya at ay may kadito'y isturko si Kapanyang. Ah? Taapay nana? Ay apo ka nga main, dahi ta kinalaing mong agchismis. Ah, anyat kaya tiyo asawan? Apay, anya nga min ayati na pamuimbagbaga ijay ayan ni Wilma, may papankin ni Badet. Imbagam kanaw asaan ati asawa na ti ama ti sikuna. Katpudnumat nana. Apay, adda ebidensya takas na ti bagbagam. Ay na, di manon kin ni Badit day ta nga imbagam. Nakuna na kanyak itay nga idarum nakakanaw. Anya? Napanan ay ijay barangay hall. Mapan ka no agpatulong no anya ti umno nga aramiden na ka. Tapno agsango kayo ijay barangay. Panaknakam day ta anapan mo in chis-chismais. Ah? Ibagabagam iti tattao asaan amabambanog ni Maria nga agsasao ijay drama. Ngam at least tamabaybayadan ti panagsasaw na. Ngam si kangay kuma, saan ka amabambanog nga agchis-chismays? Makaswan ka pa'y, anya laki din. Anya? Aday ta, nakaswan kalagad nga rod panyang. Lakay. Sangwam tiin kaso dagan ka asik si ka awan bibiyang ko. Sigang matinagar-arami di tiday ta. Ay, lakay. Pang-asim kumamat ah. Tulungan na. Aha! Si kalaang ti agar-aramid iti dayta. Anyang ka po kumaatulungan ka ngay, sangwam ah. Irwar mo ti ebidensyam asaan ati asawa ni Badet ti ama ti sikog na. Napan mo pa yung chismis ni Maria ijay ayan da Wilma. Napan mo ka no yung bagbaga asaan ama uma asumanao ijay drama. Ha, at least ijay drama at dabayad na. Ha, iso ti paggapgapuan ti pagbiagda nga agama. Siga ngay kuma, ha? Lakay. Ay, saan ka amabambanog amapan magkichismis? Nakaswan ka pa'y, gunggunam kidi salbag ka! Oy, nasayat mo na nagranata si Kachismosa. Ne, apay akas ta ti panagsasaom kanyak si kaabakla. Hoy, sana kabaklaan niya, babaeng babae ako. Ah. Oh, kita man, mas napimpintasak pa yung adayong amsika niya. Anya? Kaya't ko laeng, ngay pagkaamukin kaanapan mo't ni Lucia, di barangay Hulitay. Ha? Napan mo't nagdarom, kontrakin ka. Agasamanday ta. Agrurutap ti kasom, gapulang iti kinachismosam. Pudno ka day tanga ibagbagam? Nye, apay ibagak ayan, sana pudno. Nuni Badet kel napan mo warwaras, asan ati asawa na ti amate sikug na, ni Lucia met, napan mo met inwarwaras, anila kay na tinagtakaw, iti mapukpukaw at traktor, iti talon na iseng, anya lakit din. Anya? Oh, antay ta, ipagbagam iti tao, asaan ang mabambanog ni Maria ng agdamdrama, agmalmalam asumana, ang better da jay, tadabayan ti panagsasauna, gaputa dramatista. Ang sika, ti kinachismosam, makaswan ka, agmulta ka pa'y, kan mabalin ka pa'y amakulong, salbag ka. Gunggunam! Gunggunam talaga! Gunggunam tumanan inton madamdama! Lakay. Aday ta, agrurutap ti kasum ita.
Makaamo kamutan iti biyag mo. Lando, saan kumamot akas ta ti panagsasaum Asawa na, ngam kas takit din ti ibagbagam. Unay kan. Abay, no saan kamot nga imbaon tapno aramidem dayta? Lakay. Katakatawaam ken uyawam ni Maria akas lasaan amabambannog asumanao ije drama. Ngem ni Maria ket agsusweldo. Sikangay kuma. Agbain ka kumamot iti kasta nga aramid mo Ay naapo, makas kasuan kagapulang iti kinachismosam. Lakay. Denggam na ito maikadwa na ita akasom. Jak amo no adapay maikatlo. Uwan maikapat salbag ka. Dahito ti panunutam Imbaglaki din ta unjust vexation laang ti inkaso dakang ka. Dahita akaso, sakop laang ti barangay. Kasano ngay no cyber libel ti inkaso dakang ka. Piskalya ti bagsak mo, salbag ka! Apay, puno ka di tinadamag ka, umaray. Anya tinadamag mo Damag ko kinaswan ka nun ni Badet ni Panyang. Ken oray ka nun ni Lucia. Ket indarom na kanumay. Ay, pudno da ita paray. Kinaswanda ni Panyang gapu iti kinachismusa na. Oo, na yan. Anya laki, daym. Husto laeng, tapno pagnakman naman. Ay, kasta na ya pananguy-uyaw na iti anak ka. San ka no mabamban no gaso manao iti drama? Nga oray na lamapan ipagbagay ti kaaruba. Anya ngay ita. Dayta nga road, mapan na ibagbaga akastoy kasjay ni Maria. Ngam na imbag pa'y ati anak mo, tagsusweldo iti panagsasauna. Ni Panyang ngay kuma. Ay, anya laki, dayn. Maikadwan ni Lucia nagdarom kontra kenkwana. Diyak mo agdarom ni Betty nga asawa ni Cardaw. Ha? Taapay? Anya man ang tibasol na kadakwada? No ni Badet, kat napan na inis istorya asaan ka no aputot ni lakay na tisikog na. Ha? Ken no ni Lucia, kat imbaga na anilakay na kanaw tinagtakaw iti mapukpukaw at traktor da isay. Ni Betty Malt, kunana kano nga isaw tinang poison iti taraken damiling apato ije bangkagda. Ay, na yan na Panyang. No pangalalaan na iti kakasta kay bagbagana. Ay, agsaki nga minday jay no saan ang makachismes iti saan apod now. Kat anyangay ti update kadagiti nagsasanga akaso Panyang. Ay, Jack nga rod amo na niya ti aramidak nana. Anya? Maburibura na ka talaga. Day tati maganab mo iti kinachismosam. Excuse me, gumatak man iti si daan nana. Kan bayadak mo't lang ti utang ni tatang ko, no adda ti utang na Ay, awan utang na, balasang kaw. Anyat gatangam asidaan. Pork nana, isuman ti pangaldawan mi kinitatang ko. Sige, mabit lang. Oh, Kat, kumusta nga iti kaso? Manang Panyang? Ay, unayin ngamin. Dayta nga aramid mo. Uray siyak ngamin asan amakibibi ang iti biyag mo kat mapanak is-istoryahan iti karoba. Ultimo pa nagdram-drama kat ikam iti issue. Anya lakit din. Maria, ibagbagam asa anak ang mabambanong agsasaw iti agmalmalam kan agpatpatnag. Ngam at least dayjay ta dati bayad na. Agsweldo akmot iti husto iti Danmarts. Anya? Saan akaskan ka? Agmalmalam agpatpatnag kang agsasao. Ngam awan mo't sweldom. Makaswan ka pa'y, makulong ka pa'y, salbag. Ayawan mon Panyang. Agkakanatan dagiti kaso kontraken ka. Ay, nangeg mo ka day ti imbaga ni Maria ken ka. Ay agbain ka kumamo nga minen. Nana.
Kitaam ni Maria amapan mo imarmarites. Asaan amabambanog tingiwat ng agdram-drama. Agsusweldo lakta ngaging gaita. Ngam si kangay, awan lang arudan sweldom iti panagchis-chismis mo, saan amabambanog day tangiwat mo, agmulta kapay. Day tangarod ti parikot ko itanana. Sapay inton bigatan ti panagsasarita mi kadabadit ija barangay hall. Kalpasan ti panagsasarita yaw, ingka manun ijay ayan da Wilma. Itapay laeng, mang panunot kan iti sumarunumanen amapan mo istoryaan. Anya? Wan, tapno agtuloy-tuloy ti kasom, kan agrurutap. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.